Delero yak beryai किसी siabar kiasena minta ngaji ya biar mengunceng kok minta ngunceng payah yang dinari kak untuk pak garing apa wa kullu jami'i badaniha aurah satu aja sakapin apa tinaring bini ni ka aurat paham bernana tak oleh katela orang lain bentung tak oleh katela orang lain makilah kalampina atopo keng mun ngangkui lejing ketat pahingat lontong banyak kelu bereser aletuk atas aletuk kaya reng banyak tukang becak nabrak pungkan acem yuk gara-gara celingkak keje tutup paham tutup karena mbiani kemudian bekal banyak ring bini masuk neraka gara-gara aurat tapat deng tina cek patau kau reng patau kalake na boy paham mun kata tangkai berkeng mun kalaki apa ngucap leso beri mare beda sampai udah ya beda mun pes siapa pal kasih laki bener Allah mun laki saya penyari bedak tege bungu mun laki tek laki tege pak kipak kebi Maria bok de bok polempo kapi. Selake tege te temu tanang negeri king tege te polempol kapi. Kadarin sara alakko te ya buk. Kapan kebeli bedeng tak yang kui ben laki nah, yang kui keluar. Mon kau leman abedek, ka pengajian abedek, ka pasar abedek, entar ka mantan abedek, entar ka arisan abedek. Panti dunga ben selake pangan kui sampir seker-keru wah. Bau na ambung. Allah, mereka akan kocor pahalap kau buung deh. Allah bani karobi koto magi gelet yen tare mun tidu ben selake jonga kuwi kelampi anyar mbian mun nang ben selake daster sebeda dinak ngruwah ada belum pek kepeng jarang sengke di luar nada ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الآية صدق الله العظيم أما بعد علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء para alim para ulama utamanya Kiai Haji Sabri Kiai Haji Seno Kiai Haji Irfan Fauzi bersetuju para kiai selain nuun saborah dan gula tak bisa nyebut tung situng karena tak unik asmaipun. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak mengurangi takdim dan hormat dak saja seampun aliki Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Keluarga besar dari almarhum Haji Sugianto beserta jajaran perangkat desa Randu Putih tak kalib Jamiah Sholawat Nurul Mustafa seampun mimpin pemasangan sholawat dari awal bersetuju para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat dak setuju ajunan beten kaula amul jaaki ben beten kaula yakin ajunan setuju imul jaaki Allah Alhamdulillah kesempatan mangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir ben kasokani alengki apolong asareng dalam keadaan sehat lebih-lebih apolong kaula ajunan saat semakin ala kotoat samu kaula benajunan tak cuma apolong itunya tapi epapolong sampai ke akhirat dalam keadaan kenging ridho dari ajunan Allah amin Allahumma salawat ben salam ngiring aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaban salawat ben salam kak dinto samu ke teti sebab kaula benajunan sehadir saat mangken efek tabi Gusti Kanjeng Nabi kalaban syafaat sehingga kalaban
syafaat dintoh kaula ben ajunan tak nyeting dak kapana saapoi neraka. Amin Allahumma. Operator nyoon efek ekorangin. Ihu efek ekorangin. Kamu operator? Ekofuran. Oh tokuran. Yang ku beda ekofuran ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada Rabu ada suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Bada situng perang sebik kula benajunan gak dito tak bisa simpangi. Sekelangkong. Pon langsung sini kah? Tikal jadi potoron. Pon. Wis, hello mulai. Tabuna kuste kanjing Nabi. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ni kepada tampena. Ada penyakit set ada tampena. Semua penyakit itu ada obatnya. Kilanun. Menabirok kitab ni kepada situng penyakit sebalik ekatako pesantren sebut kalaben judam. Teman ngiding berta penyakit judam sih. Lo teman. Iya dia nama kita tahu lah deh iya benar. Dalam dunia medis disebut kusta. Lambat ni ke penyakit paling kata aku orang mau temannya penyakit judam ni ke bu. Tandang ni ke bisa ngaltok gan situng sini ke. Jangan ring matura teking coba. Nggih. Ni ke cepon kitab penyakit judam. Apa saya nyempir ini? Dalam dunia medis disebut dengan penyakit kusta. Nika paling kata aku penyakit mulai lambat. Mungkin obatnya dibagikan secara gratis di setiap puskesmas. Penyakit kusta, penyakit judam nih kali. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit nih kepada tampena. Kecuali dua nih kedak tampena kan. Ada dua perkara sedua nih kedak tampena. Mulai zaman Nabi Adam sampai semakin ada si bisa nambahin sedua nih kan. Nomor situ. Kenapa sih ada tampena? Al-haram tuah. Tuah ni kedak tampen. Lah iya siapa sih nampak na tuah? Beda orang sih bisa nampak tuah. Tidak ada satu dokter pun yang bisa mengobati tuah. Dokter kemas yang nampak na tuah. Cek pakai dokter kerok sekali. Maki beda lagu pasang gigi palsu kembali muda lagi. Iya udah boleh keng tak ning pangikek tetel lo. Nangkin kone Bedesak mari tadi. Begadang kan berde lambak ki. Apabila anda mau awet muda, sedih sungguh sangat gampang sekali caranya. Usahakan selalu tertawa agar seperti orang gila. Terus lagi lihat terus lagi lihat terus cek vitamin setengah jam boy terus aja lah parak aja terus aja lah parak dedi terus lagi lihat ke TV terus ada sih bisa nambahin tuah ada manusia nikah beda-beda sekalaben umur makanya tadi manusia nikah cek bongsom mungkin umur 20 mungkin umur 30 andi rawarun tek andi silat taekwondo andi cimandi andi silat angling dharma andi silat sembara iya mun umur 30 mun umur 90 tak usah silat taekwondo lebet etabunan sampai adung ketan terba angin melkot kebeluran bener
Orang ni kemun ki umur 30 bini situng tero 2 andi 2 tero tel bini telok tero iya mun ki umur 20 30 40 mun la umur 90 tak usah bini 4 bini situng lo ikut aku balake tidung yamper babi ni meleko idepor mi alain ba Allah ana apa ba gele deh ya ba saya ngene boleh dembana. Oh, kakek nyoting ya. Bapak ibu hai. Bapak. Sing agemi lagi. Jadi manusia ni kamu lah tua, auba na bata auba. Kula di bering pengajian bedereng bini tua paham bedeen pote. Tua. Pahali penane pamira. Haram kok nako jadi mula umur 70 maki agedaan beniratin ngatin tadi balake ngocak ke babi ni wajahmu dulu berseri-seri senyummu dulu manis sekali tetapi kini kerok kakapi bahkan gigimu tinggal sebiji. Situng saya tak bisa tambahin ya kak tua nomor 2 wal maut mati ni kata dek tambah selain tua ben mati ni kebetulan tambah nak kapi pada rabu bocok makin laki bisa ayo berarti bini nggih sampean uning lusin taluna itu lahir laki-laki akhirah iketok pah ibu daripada luman laki yo babini dorce gama lama itu awalnya laki-laki yo babi bini kayak gue kilo nemu bini au laki kilo nemu saya kia tambah tak nemu ngarang Allahumma sholli ala Muhammad keng mun laki siti bini ni ke luar negeri banyak pada rabu banyak makin luar negeri tapi mun tua ben mate neka sampai makin ada sih bisa nyimpang gula ben ajunan teti saya hadir neka calon-calon mayit kapi ni gula ben sambian kalak ki bisa gelak makin ki bisa bunga ki bisa jemper polan tak itu musim mati ya bila padahal saya hadir bisa jadi beda sekorang teluare upah tepak gangkok duki coba hahaha pada takok daripada lanceng umur daripada selamat sambian terus selamat padang kok yuk pada mencer beda selamat keng gula maki keterangan dan kitab Tanbihul Ghafilin ada satu kitab nama kitabnya Tanbihul Ghafilin dan kitab Tanbihul Ghafilin ni kejelasaki itu buah kisah nikah man arada ayyan jua min adabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya masyarakat apa Randu putih. Masyarakat Randu putih. Saya rasa tero odi selamat masuk kalung kopur tero becek ring Randu putih masuk kalung kopur terus. Wah India iko. Ada kok insaf itu lah. Aku sekarang anak baik-baik. Iya meleng ya. Oh, kita abini. Palaki boy. Bangun tak abini kan palaki ngalaki ya bola. Abini alaki ya. Alaki ya iko. Heran kule cak dengan bujang bisa tak akhir sa abini ya. Cak kule sandi bini terus abini ya boleh. Berarti lah tak patian dulu. Coba periksa dulu mancing itu. Bener maksud tadi mau diinterogasi. Pon, muntro selamat berempa saya pakon jaga. Beda berempa? Cang kitab napa?
hilang lah. Mangkana cek repot penceramahnya mun genteng ibu bojo pah. Cak mulai kok enggak ada pah tambu sekali. Kengain nya mana kitab Tanbihul Ghafilin ki. Neng kitab Tanbihul Ghafilin itu buaki. Man arada ay yanjua min adzabil qabri fa alaihi ay yulazima arba'ata asya. Sapa apa ireng randu putih. Kengen neng kitab ada bacaan randu putih nah. Saya rasa ustaz terus selamat empat kudu jaga situng panapa saya bakon jaga fahafadhatus sholawat saya nomor situng reng randu putih muntro selamat saampuna masuk ke dalam kopur budian mak leta seksa saya pertama kau lebenajunan kutu aja gepejeng selemabak saya kocak aja gini kebeni karo abejeng para rabu tapi bejeng ikhlaku kelaben saya orang maki abejeng mun bejeng tak saya tak kira masuk swarga pakun masuk neraka buktena Allah di dalam Al-Qur'an adabu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim fawailun maka celaka fawailun maka neraka wil lil musallin gandi orang-orang sabajeng lah cak dengan abajeng mi masuk neraka alladzina hum an salatihim sahun abajeng mun abajeng tapi bajeng enteng apa bajeng enteng situng bajeng ni kaya kocak enteng bajeng epa keluar dari bektona abajeng duhur ki oleh 2 rakaat asar la adan badah iya ntar kapioring ada. Si nomor 2 beda boleh abajeng asar tapi maurib lah masuk cangreng pengkalan iko cak sarlit asar nabrak ke maurib beda iya kau tempat kesampian kapi dah kena abajeng ni kajaga bektona para rabu orang ni kamun bajeng tepak ke bektona benih kalau keng bagus tapi bektoni ke barokah sampean mun ada duhur tuli abajeng di duhur saya depak ke asar ni ke abid kayak mun mbian tak tuli abajeng duhur asar ni ke sekejap lah koltung sekejap lah setengah 2 sekejap lah kol 2 orang mun tak tuli abajeng bektona tak barokah kayak mun tuli abajeng bektona barokah padahal pada bektona kayak rasana kepikiran tak pada nah apa bida nah waktu ni kamu tuli tempati abajeng waktu ni kaya paborok ke Allah coba ampian adan asar tuli abajeng saya dapat akan maurib cek abid kaya mun sampian asar tak tuli abajeng sekejap lah maurib para rabu jelas tung Allahumma sholli ala Muhammad operator treble nya on tambah segoni ihu na banyak kelupakun ihu na korangi boleh efek ihu korangi boleh treble nya on tambah cek lo saya terus segelangkong menteri masuk swarga ben selde selambian jadi budian selain masuk swarga kapi kemudian nyari solar gitu nang hande iya dia nak ni kimun pakun tahu bebedai sak sabak ke mobil iki bak ke pangkalan ke biaya polisi kok polisi tidur aduh dateng tang kancar desa main desa engkau rekiai cong bina kanaknya ku kancana bulan ni kene ngara pahde tengi bagi lajengan tok sekali biko celing begini kene mau nabulu tuh aja pakai Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi bajang saya kocak enteng ni ke nomor situng bajang epak keluar dari bektona
Maki abejeng keng mun bejeng keluar di bektona tiga pakun yancam kelaban masuk neraka kak. Abejeng jangan pernah boleh selalu abejeng pada ben lagu roh zuhur kerepotan asar di perjalanan maurib kecapean isya ketiduran subuh kesiangan itu ketomanan. Abejeng keng bektona lopot yancam kelaban neraka tung. Nomor 2 enggak napa bejeng enteng maki abejeng pakun masuk neraka. Bejengah terlalu kencang, bejengah terlalu wanakrun fis shalah. Oning kencang lekas kelu enggak ajam nyulpe wanakruha. Teti bejeng ini pada ajam nyulpe cetek saja. Mbian teman oning sing sak pasaan beda tarawihan secek kencang karo. Nggih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Subhanallah Akbar. Salawi. Hiya. Allahu Akbar. Beda sing. Teman beda kan? Iya cak ring Probolinggo juga. Mun ring Bengkalan ring baik kabeh bagus. Hehehe pentong bendi kok sekali. Hehehe. Sampai sana bu iki buru. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi mun abajeng tak langkong cek ruka buru akhir de emak asingwan. Akhir de emak sabu kula ben sampean sehari semalam ibri bekto pak lekor jam. Pak lekor jam bektona. Abajeng ni kening 2 menit 3 menit. Ngak ni kele ketur kadang tak adikeran. Ngak ni kele ketur kadang tak sempat tumak ni. Nah abajeng tak pegenteng. Ane bajeng ri buambuan kak. Mun tak buambuan bajeng tak sah. Kamera toro aki. Mun ditojuk mancing ari tak noro elang cetak kesacaran mariu. Uyong. Mo jek le burung kecil nak lebah curung ngoncur kapi dai. Allah le curung ngoncur loh. Mun ceramah kuliah Yasin bebas. Malah gula ku mun kuliah ceramah boleh lebah ngi bebental ben sapo yu. Lebah tedung kapi dai ya. Salah tak oleh ilmu mi tompa apsaap le kaki. Tiling walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ambu kelluria sami Allahu liman hamidah. Ambu kellu neng kellu buambuan bajeng. Allahu Akbar sami Allah. Allah bada sampai daya. Apa nah? Apa? Pemulai kada deh. Pemulai, mulai. Nesa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tandang dia nak boleh kak? Tah baca. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Baru kebebas nikah. Utapa mun tanang tak denah. Asan dekep boleh oleh. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Oleh. Keng takut kalau pai bimbian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Tak mari bu aja ngambek 2 minggu mun dayan. Nek. Allahu Akbar. Ambu kalu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Baru Allah. Bila tahu mi tahu dak remen dia muni boleh pahilak gelak dina tekut sendiri lagi nampak mana pun jangan tak ada ya kafir
Minum. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, udah setengah jam dah. Saya ambu setia satu. Mayu. Pada Pak Sajam. Kayak mun Sajam lah kok. Kok orang ngunjang tibi. Kula kayak ngalia ke Banyuwangi. Bak tu maurib yang moncar. Hah? Apa yuk? Kejamun bini an kana sung pese melolo. Pas saya pikir karo pese ni kagayu. Hah? Kula ni kay compok long mulong jetem yu, yung jetem nak anak matepang matembuung. Setuju santri compok ni kedi gratiskan total. Daerah tangkung. Tak ada pembayaran listrik, tak ada pembayaran syahriah bulanan, tidak ada uang gedung, ini tanggung gratis. Oleh dimah, ya oleh sing dina ada ya dia. Muni beri dekil. Iya, pada beri yang jalo apa? Engkau dah tahu ruwet, pada beri galak, tak beri dentek, tak pate. Ya tak kau kalau paru. Pada tak beri yang jalo kok mulai. Bijak benda yang ngalak terep kok. Oh hahaha kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu saya sangat badan gula mulja kita ti. Saya orang saya terus selamat ketika masuk ke dalam kubur, maka kau tu aja ke 4 perkara. 4 ni kemudian jaga gula ben sampean bekal selamat sampun masuk ke dalam kubur. Kenapa sih Pak? Situng fahafadhatus sholawat saya ngak jaga bejeng kalaban saya bejeng ngajak terlalu ager saya ngak bejeng ngajak keluar dari bektona paham yu tak langkong muna bejeng cangkem majak pakatela yu cangkem mari mangka nembian mun masang mukena mun masang ruku aku dungan gelu dek cangkem reto poe yu marah gini are pongki anu nek Nika ni ko tuto poe cangkem mampian. Teti aku odungan lek gelu cangkem ni baru pasang ruku nah. Teti cangkem ni ketak padeng karena indah Syafi'i aku udah ben sampian. Saya nurut Imam Syafi'i ini mun cangkem mabede luar beje ngetak sa karena aurat sampian padeng ni aurat nih. Mun direng bini aurat. Paham? Mun direng laki ilmu bejeng nikah baina surra war rukbah sepenting bucil atau po kebebegen toot atau po bejeng saring laki tapi ilmu bejeng mun luar bejeng pada aurat dan pian ketelak ring bini ya haram betes sampean ketelak ring bini haram tak oleh mun luar bejeng pada aurat paham antara bucil bentuk ot ni ka ilmu bejeng kak mun bini an luar bejeng haram kabim pian tak oleh bede ketelak jelas muani ke ulama bitu pendapat muane ke pitu pendapat beda saya ngocak aurat beda saya ngocak punten keng mun kitab sulam taufik maki muane ke aurat kapi dadi reng bini ni kamu norok sulam berarabu ko tutope ko keng tengan la keluar peti tininjar baru sampean bener mungkin ki ketela atana ngemuana ni kecang sulam ta oleh karena wa kullu jami'i badaniha aurah satajak sakapin apa reng bini ni ka aurat paham bernana ta oleh ketela orang lain bentung ta oleh ketela orang lain makilah kalampina atopo keng mun ngangkui lejing paketat pahingat lontong banyak kelu bereser aletuk atas aletuk kaya reng banyak tukang becak nabrak pungkan acem yu
Gara-gara celingkak keje tutup, paham? Paham tutup. Karena mpian ini kemudian bekal banyak ring bini masuk neraka gara-gara aurat tapadeng. Tina cek patau kau ring, patau kalaki na boy. Paham? Mun kata tangkei berber keng mun kalaki na pah ngucap leso. Beri mare. Beda sampai udah ya. Beda. Mun pes siapa pal kasih laki. Bener. Allah. Mun laki na saya penyari bedak tege bungu mun laki. Tek ku laki tege pak kipak kebi. Mari ya bok de bok polempo kebi. Saya laki tege teh temu tanah negeri king tege teti polempol kebi. Kadarin sara alak ko teh ya buk. Kapan beli bedeng tak yang kui ben laki nah, yang kui keluar, mon kau leman abedek, ke pengajian abedek, ke pasar abedek, entar ke mantan abedek, entar ke arisan abedek, pantai dunga ben salake, pangan kui sampir seker keruah, bau na ambung, Allah, meringakan kocor pahalap kau buung deh, Allah benih karobi koto, magibi gelete yentare, mon tidunga ben salake, dunga kui kelampi anyar biar, mon neneng ben salake, das tersebeda di nak ngeruah. Ada belum pek kepeng jarang sengke di luar nada iya. Tak balik kaki jibu, tak balik. Mun keluar beda, mun Roma tak beda, mun keluar salinan, mun luar ngekusi bunga-bunga. Laki ini ibu bunga-bunga kapi kaki aja. Mun mang kata ke acara pengajian saya beda setengah jam tak mari kak nih kak. Saya masang kodung. Ngempedong kok kemarin. Mun keluarkan ratin kabi nggak dia. Keng mun tinu ngaban selaki ro ngangkui lulur. Ngangkui masker wajah seceleng ro. Ilulur itinai dua dinang re. Paning ngaledok di dua pae beli itemun deui. Allah pae beda rem acang selaki. Pah tidung ben tidung ben grandong. Cek pada balik Roma jua beda yu ngaku ke lampis anyar teti lagi nampian jua maki abik pese banyak sabiayai tak kira pikiran tak kira selaki tengah ada tege bungkok yu tapi cek ke si bini tak apa-apa maki tengah ada bungkok sepenting andi Allah tidak apa-apa maki tak le mulai dari Tegal sepenting oleh Allah tak apa-apa maki selaki tak le mulai genteluari sepenting sebelum berangkat Atina. Tak apa-apa magi selaki gen 4 tahun tak le mulai di Malaysia korban bulan akhireman. Jadi aslinya laki ini kata penting sepenting mir ngembian kak. Ika bayi tujuh lembian. Allah mi ontong kok tak abini dak enak. Jangan nungi pegedi ke BMT kok. Kalak pesen. Pon, jadi mun terus selamat tapan masuk ke dalam kubur berempa sik bakon kalakoh. Berempa sik bakon jaga. Nomor situng. Salat jaga kalaban saya. Ki ngai. Jadi kimpian mulia cuma le beda oleh nah. Mpian tak keri lesoh, mpian ngaji kak kanto ni kak. Maki sambil gejek ni kak ngaji. Mi gejek mun tak gejek mi ngedem pian. Mpian dek je baba. Coba ni khosok. Pan mulia. Buk aja. 4 jaga situng jaga bajang. Nomor 2 mun terus selamat tapan masuk ke dalam kubur was sedekah biasa akia sedekah. Dekik beda macalan kerdus hasillah baik ke beli cat masjid nih ki. Mbian si bisa masang masang sedekah. Mbian kak mun Jumat antara Jumat kak kantor jepah mangkat beri yang ibu PC. Bentak langkong mun tar sing ka masjid dong ibu PC pa cocok. Mun antara ke masjid ibu PC saya gempara surbanan deh ya no. Berapa mun saya surbanan loh. Saya surbanan berapa? PC kan gambar macam-macam yuk. Bade sakocaan kedua roh berapa jo? 100. Mun bade gambar surbanan pangeran Diponegoro berapa roh? 5.000. Mun ke masjid cak ngibesen ku todi dia rumah. Jadi mun ke masjid dia mun tak ngibesi surbanan ngibesi sakocaan roh kan cocok ke masjid. Berbagai sakocaan mun kedua merah bernana otabak
kasora ke ngasurbanan lemay buan ro. Ya Allah, pangi basa deku to di pati moraru. Mpen arabe setebu ke masjid dai. Mi pangi basa deku to di. Tor kadang pangi bekereningan du. Kotak amal kapana jalan pane pasang klonter semasjid atau le kabi ke budi dai. Yang ku tekek geger. Biasa aja sedekah. Orang yang sedekah ini kepada Rabu. Situng. Siapa yang bersedekah maka dia akan diselamatkan oleh Allah di alam kubur. Bahkan orang mati saya sedekah ibi saya odik saya mati ini kebekal selamat. Makanya Allah ada bunung Al-Quran. Ibu ada bunung Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akun minas salihin. Orang-orang saya mati ini kak minta ke pangeran kula jak saking tak tuli mate dunya bi kula sedekah akhir jak saking tak tuli mate bi kula pese apa keluar jak saking tak tuli mate kula sedekah arah paling mate ni jak saking udik pole sedekah ternyata gencar sedekah ni kebeni cuma ibeki akhirat amule ki ilmu kubur ampun paring ngaki pada Rabu. Jadi orang ni mun biasa sedekah keselamat ilmu kubur. Amin. Iya letak amin letak masang aja. Mantar bi Allah ibadat orang lambat kapi. Mun lambat ni ada tak selamat tah. Orang mun lambat ni pada Rabu beni karo keng selamat di akhirat bahkan lambat ni kalanceng umur. Dimin situng waktu Nabi Ibrahim katamu yang nak kanak muda. Sampun anak kanak muda ni kepeleman malaikat maut pahintar ke Nabi Ibrahim. Atanya malaikat maut, ya Nabi Allah, ya Khalil Allah. Saya kelak nak kanak muda saya tar ke sampian. Kanca gula kasa malaikat kasa atotoran katen gula lekuk cepon abi ni. Pas ijawab bi malaikat tak kira abi ni lekuk kasa. Kedik kasa bekal mate kok. Ngiding. Macam tu abi ni mun tak keluar saya mate ya. Kasa lekuk tak kira abi ni. Gula bi Allah dekik malam soro nyabutnya benak kanak sentar kesampian kasa. Anak apa saampona sing malam anak kanak ni kata mate. Kelekun na pakun nabi ni. Sampai abid pakun tak mati, sampai andi anak bahkan sampai andi kompoi pakun tak mati. Situng waktu Nabi Ibrahim tabangki bin malaikat maut tanya aki bin Nabi Ibrahim ot kan malaikat maut. Sampian lamba ada bunak kanak sentar kagula kasa cepon mati ya kakedik nak cepon tak kira abi ni mi tak mati kasemi kalekun abi ni mungkin sampai andi anak mungkin sampai andi kompoi polaking salah orang saya tebu bimpian ni pakun tak mati pas jawab sareng malaikat maut punten Nabi Ibrahim benih keng tak keleroh keng nak kanak kasasa peleman dari kon sampian mulai ni kepahabri pese petong dirham kanak-kanak jetem petong dirham kak mun dinar ni ke pese logam yang terbuat dari emas kalau dirham itu dari perak jadi harganya nilainya lebih tinggi dinar. Nak kanak ngude kesapleman dari kon sampean ni kapah abri pese petong dirham kanak-kanak jetem. Setiap situng dirham bi Allah etekel epeteti umur 10 tahun sehingga anak-anak kesah mulai dari kon sampean tambah petong 10 tahun sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin kubu. Mentir pada lanceng umur. Mbian kana puasa sedekah kan ki. Bisa saja sampean nikah 3 tahun sing pongkor lah mati. Bisa saja sampean ini 3 tahun yang lalu sudah meninggal dunia. Keng sampean beri sebelum 3 tahun lah sedekah sampai makin sampean di paudi. Tapi mangki boleh ben sampean tahun ini. Makanya memberi kesempatan sedekah. Memberi kesempatan nyumbang. Bisa jadi sampean ini kalau mati asli. Keng bulan sampean tu mana sedekah beberapa tahun yang lalu sampai makin Allah ki tambahi umur. Bisa saja saya ke ben sampean pada tahun ini. Jelas? Makanya saya nggak memberi kesempatan sedekah. Orang yang sedekah ni kai keselamat ilmu kubur, bahkan orang yang sedekah ni kai kelanceng umrah manter tepak kaula ajunan seteja. Amin. Nomor 2, panapa seeka tetilan jalan selamat ketika masuk ke kuburan. Nomor 3, wa qiraatul Quran. Palebur pabiasa ngaji Al-Quran. Kendak langkong mun ngaji Quran cek cang gencang laun nana gerde emak asewan abejeng gencang ngaji gencang cek terus kadang ngaji Quran dia tak temu bacaan saya keding kalau ada ngetok bendin bu dinar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna mu'adzibina musrifun wa ma hum bikharijin minha inna fi ta'lamun inna fi dzalika la'ibratun liman mu'minin. Cang malaikat tertulis mata jonge pong ka acolong mari nek.
apa saya baca jadi mepah Quran dibaca dia bodoh boleh sampai suaranya elang kalau kita lagi kebing tok ngaji apa ji amal deki kak tanah apa kak hoi halo halo tikal deki dak emak deki kak deki beda waktu nilai tak ganggu ke pengajian ki jadi Quran nikah eka selamat sampean ketika masuk kubur ben Quran nikah eka selamat ketika ibu cek kauring mah kule sering ngajarin tayu are tereng akiyu beda mekani kedua ulama amuso yu nikah ben nikah amuso panabit nikah pah mate nikah mate nikah nah petedung jeng mate dia dimana beda yang mate mancing yu neka kadari na baca kan neka nih makilah mati pakun yantari kufurna napa saya baca neka macam neka khuduhu faghullu thummal jahima sallu khuduhu faghullu thummal jahima sallu cak sekengang kui bahasa kanto malaikat pekota nanga kali erje pa penting aki kan neraka jahim malaikat itu penting aki kan neraka jahim pekota nanga kali erje pa penting aki kan neraka jahim benar yang tadi nih kasih baca kadari na cermat kasih materi pekota nang kale erje penting akikan raka jahim khuduhu faghullu summal jahim sallu benar entar nih kasih baca kalau kun entar nih kasih baca situng bakto nih kapahlo entar kak sibuk napai kalau pai tak entar nih kagapan tedung ku tak paham mimpi ilmu mimpi na pahiyan tari bi saya materi pahatanya demak lo melo entar nam mamita entar ada apa kakek teh dente bikoi main dente engkau mun yen tari kaki jong kok pah jen nikmat bi Allah jen epa selamat bi Allah jen epa bunga bi Allah jen epa jemper alam bersesa jen terak pan jen tari kaki mak bisa kaki kan maca dua ayat Al-Qur'an khuduhu faghullu thummal jahim sallu dua ayat Al-Qur'an ayat Qur'an saya baca ketika kaki pelan maca Qur'an di atas setang kuburan engkau bi Allah epa selamat padahal ni kebeniniatnya lah sih ni keng bulan ayat Quran saya baca anda ero capurkan neraka jahim ria saya baca padahal ning du ayat saya baca saya ilmu kuburan selamat pada remamun sampai yasin baca patoto ke pamari amin goyu tepak garing ngapa dina dia pah pada benar ceramah ke kuburan ruang kok ada apa India ni kang ngerem-ngereng setu sero kere lagu India bimbia teken sa ilmu kopur mak le joget dia delero yaki akbar yai kisi siabar kiasena minta ngaji ya bimbia mi ngunceng kok minta ngunceng payah yang dina dia kak untuk pak garing apa jadi maca Quran ini kayak selamat makanya mun bisa ben bekto maca mun bisa ben mari abajeng ngaji Al-Qur tekaning dua ayat tina makining dua ayat mak le pada selamat tinggi saya nomor 4 saya terakhir nomor situng mak le selamat pan masuk gelem kubur napa saya baca napa saya kelaku saya ro jaga salat nomor 2 sedekah nomor 3 Al-Quran nomor 4 jaipun kitab Tanbihul Ghafilin mak le selamat sampun masuk ke dalam kubur nomor 4 wa kathratut tasbih pakon pabanyak maca tasbih pakon pabanyak maca tasbih jadi mbian iku gangku deki tasbih saya kocak tasbih nih maca nih subhanallah nih tasbihnya mana ki nih tasbih mpian mun mari abajeng kan maca nih 33 kan ki insyaallah mpian selamat kabeh
korban mari abejeng baca 33 Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu ilahi rabbi anta maulana subhanallah 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 kencak keraker kula sing ngeding turu kadang tega budhu margan ager gelu subhanallah 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 apa benelos dia kecuali keng orang la tua mun orang la sepo make salah dikali pada lemah cak lamba ada semalai makin sila la gerda tak ni ngoba imam apa asih ilahi rabbi anta maulana subhanallah 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 pereng hakim bah banlos 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 ara apa mak gela dia kakek sengai kini boleh tembak kakek banlos banlos menembakan dia kan subhanallah wa bihamdihi daiman abada alhamdulillah 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 ya karim ala kulli hali wa ala kulli ni'mah wa ni'matil islami wal iman Allahu akbar lobar 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 ya lobar mayu boleh arah apa korang siap jadi yang kedua korang kakek korang nak ya engkau lah engkau lah aku capek Bram apa ingat tang binir ya apa ngucap lanjut kayak ngai gelu mak le selamat kapan saya tege di dalam kubur berapa saya kutu jaga nomor situng salat nomor 2 sedekah nomor 3 Quran nomor 4 tasbih nomor 2 tak ada posang nomor 2 sedekah nomor situng salat nomor 2 sedekah nomor 4 hilang lah dia aji saya terus akhirnya jam 4 dia kayak gelopai ya kasep untuk kayak mulai tegak teluari terus aja apa berapa saya kutu kelako 4 nomor telok hilang tapi seji apa terus akhirnya jadi dengan diberi 4 dia tak tahu enjaklah dek kelakal kok ana apa gula mi abahas seodi makle selamat mi abahas sempian mun terus selamat tempat kelako apa mi tak abahas sesete ni ke sesete lagi ni kasih dapat umur berdiri pentong sekali kok hah aku kan malu pon anapa gula mi abahas ajunan mi tak abahas nikah makin selamat ampun amin mi itu mujak selamat makin nikah itu aki makin nikah isada kai nggih mbene beri itu untuk nikah gi alhamdulillah bade sing ngalak 2 bade sing ngalak 3 mari situng keng du kale aja 2 nya mana ngalak situng keng du kale nja tebak kare ngapa kake jayu oh ngelak situng keng 3 kali situng 3 kan
jajak yang ngutim mek yuk. Pon, jadi empat ni kamu ni jaga bi impian selamat. Menteri bisa aja ke thank you bu. Sanau sambil kerja menteri kengak na thank you kak. Sepora kula pidato sambil kerja sambil nyanyi ni kebeni dumut dua pengajian. Pengajian ni makin montai kerja itin aki tedung kak. Mon pah kula pidato pah yus serius neraka jahannam. Mole kena tunggu orang ni. Mole you apa le anyar depak le yo perai kok. Jadi semoga sempat bisa yang melaki. Kula tak bahas almarhum Haji Sugianto karena almarhum Haji Sugianto makin ampun selamat, ampun becerah, amin. Mi temu karena itu buah kibik kanjing Nabi. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Ketika budereng mati pah itu aki ia oleh pada ben makin semate ni ke bunga becerah bahkan lebih bunga itempeng ibri dunya ben saesena. Amin Allahumma. Tuan rumah saya berdaki acara ni kebanyak biaya saya berkeluar. Tadi kenten Nabi Allah. Ajunan sentar mulai gila ada ente enggak din toman terbi Allah umbian petaka hajat. Mulai mari duhur thank you. Gula yonceng juga mari duhur, gula dari Pasuruan duhur langsung kantoh. Polan oncengan bet duhur tak kok tak nyapo. Alhamdulillah sampun ada pak kantoh. Ada orang segala yuk. Iya kok. Semoga bermanfaat tore karena saya berjalan saya kesokan nyumbang dekik hasilnya saya ke masjid nih kah nyereng sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi
ajunan senyumpeng menterga Allah kentekna sambian si masang menterga Allah ya selamat dunia akhirat lanceng umur si barokah nak foto na solihin solihat ya depak ke Mekah Madinah mun sandi masalah yang kak masalah nah sandi penyakit beberes penyakit sandi otang lekas majar otangah mun kita bisa majar si mautang mencer lupa berarti banyak si amin berarti ini karena saya kuring beti kebingkar muana glowing oleh nabang mekar berarti pon sekat itu sih bisa berdepak kurang lebih nanya on sapor tidak betis epon subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.